ngasi phong ki tuan tuan ba Manipuri si phong sing digi maroi bi pauk sing myam na thamji han ma da high court na thabak tagi terminate tawkhra nu pa ma bu hana gi thabak ta hanjin hangada bani haina government ta directive pikre contract basis ta district program manager DPM oina State Health Society National Health Mission Manipur da thabak tawramba nupa magi termination order high court na quas tawduna state government ta thabak tagi terminate tawkhra nupa sigi service makata na darkar oirabati mak puhana gi thabak ta hanjin hangada bani haina directive pikre Hyderabad directive si High Court of Manipur ki Justice and Bimol Singha ki bench ta district program manager DPM oina Health Society National Health Mission Manipur da thabak tawramba kamai khampu sai ni pu ni thu apopole khidraba kamai asong sangai pro kabui khulna petitioner oiduna tharakhiba writ petition ki final hearing hokhiba October taraga mathoi da judgment pikhibani petitioner kamai Kampu Nawa ki council advocate case Tarun Kumar Singha ki kuthangda principal secretary Health and FW Government of Manipur Chairman Executive Committee State Health Society National Health Mission Manipur State Mission Director State Health Society National Health Mission Manipur Chairman District Health Society National Health Mission Tamenglong District ki mathakta High Court of Manipur the respondent authority singna March kungo English singa kun sokos notice issue torokhiba si set aside to biduna May taru English ni kunda impuganet order ama thok tuno ma ki termination thokibadu cost of you haina writ petition oina tharakhibani High Court ta petitioner na tharakhiba petition adu asumna palli maduri petitioner kamai khampu December ama English ni ga taraga tarukta State Health Society National Health Mission Manipur amasum petitioner ga agreement inaduna district program manager DPM oina November kunganipan English ngani ga taraga tarukti November kunganipan English ngani ga taraga teret phawgi contract basis State Health Society National Health Mission Manipur engage toki official record matung ina petitioner sigi engagement period lawyer ba matung respondent authority na ma ki engagement gi matam amuk sangdoki aduga petitioner asina District Health Society Tamenglongda district program manager oina thabak puringai CMO DMD Tamenglong district na petitioner karigidama petitioner na thabakta in obedience oibigi ma ki mathakta disciplinary action lawroida bano haina numit tari nigi manungda ayibasi oina explain tawudabani han English ngani kungi March ahumda sokos notice issue toki aduga petitioner na sokos notice asigi ayibasi English ngani kungi March tareta reply pikhi loinana maonda Siriba moral singa si yumpam yaudabani ma ki mingsa thian bani haina explain toki makatana petitioner na COVID-19 pandemic control and containment tuan thabak sing tawringai matamda CMO DMD Tamenglong district na petitioner yauna doctor mapanam sum paramedical staff sing the English singa ni kungi Mars kunga humdoida karigi damakta makhoi sing thabakta inobedience oibigi makhoi gi mathakta disciplinary action lawroidabano haina ayiba oina explain tawudabani haina sokos notice amasu issue toroki haidi petitioner sin amuk Tamenglong district ki oina COVID-19 control room administration of the Tamenglong district ki member oina duty sing tawringai state mission director State Health Society amasum National Health Mission English ngani kungi me tarukta impugonet order ama thoktuna petitioner bu thabutagi termination tawki writ petition asigi hearing sa thaba matamda basum government advocate respondent authority singna represent tawduna asumna submit tawki madudi petitioner si underground organization ZUF kamari leni loinana ma ki posting maphamdagi absent matam sang oiduna mathau ningthina pangthok tabadagi authority singna ma pu thabutagi termination tawki bani government advocate ki Makataba submission na petitioner si respondent authority singna term and agreement sign tawnuduna contract basis ta maki post asi pihan khibani adobo petitioner sina contract agreement ki condition number 3 mathau ningthina pangthokpa asi violate tawi matam gi oina authority singna petitioner da assign tawa thabak sing petitioner na matam sangna absent oibadigi authority na maki impugnate order ama thoktuna thabak tagi termination tawkhibani maki termination order aduda illegality oibelati petitioner gi petition asi merit laite dismiss tawpham thoi haina submission tawki petitioner gi council advocate case Tarun Kumar gi submission da asumna thamki madudi petitioner gi matakda CMO DMD
DHS Tamenglong Larhulup ZUF Kamari Lane, Petitioner ZUF Kitamakta, Tax Collection Tawi Hana Maral Shirak Libasi, Proof Amapawa, Respondent Authorities in the Putopungamdri, Asuguma Yumpam Yaudaba Proof Lateba, Allegation Asida, Stauraga, Petitioner Gimataka Shiriba Maral Singing Tina Inquiry Tauduna, Authorities in the Petitioner be English and Kungi Me Tarukta, Impugonet Order Matok to Tabak the termination Tawasi Logim Yingda, maintainable Wadi. Impugonet orders court asina set aside tauduna cost of him to a henesu player toki. High Court bench asina nakalanimaki submission sing tarba matung asuna observation piki matudi. Competence authorities sing na petitioner gimataka shiriba moral sing asum aran thidokana petitioner bu thabak gi termination ta wai bisi yamna arbitrary oi amadi ningthina semduna lairiba principle of natural justice violate tauduna competence authority na english ani ga kungi me tarukta impugonet memorandum ama thoktuna petitioner bu thabak gi termination tauki hain lawi maram sin hairiba english ani ga kungi me taruki impugonet order si logi mi yengda maintainable oidabana maramna set tauduna bench asina cost of ki adugo respondent authority singna thabak tagi terminate tawkraba petitioner asigi service makatana darka oirabadi petitioner bu hanagi thabak ta hanjin hangadabin hanesu directive pi ki haidi amaromdana Mr. International the Manipur Macha Lukanand India ki mot Sinduna Saruk yaragani Thasi ki kuntra ki International Standards Times the Nungthilpung Mari Makai the Philippines the Pangto Kodoriba Mr. International English ngani kungeni thugi contest India ki mot Sinduna Manipur Macha Lukanand Kshetrimayum na Saruk yaragani hadi contest asi pangthok tringi ki mamoina India ki tungan state singdagi lakpa Mr. Candidate singna athoi hen tanaraga matungna India ki mot Sinduna ba thorang tokibani Thaurang asida Manipuri Macha Lukanand Kshetrimayum na mai paktuna Philippines ta pangthokodoriba Mr. International 2022 asigidama India ki mot Sinduna Saruk yaragani panma yabade Mr. International ki contest asi malem ki tungan lebak singdagi contestants mayam amana Saruk yaduna title asi lawno thaurang toribani hairiba event asigidama Lukanand Kshetrimayum Philippines kitama India thadokrabani hainasu pausina makatana phongdorakli Atopa paumana Bangladesh the Hindu shape oi haibisi Durga Puja santi oina pangthokiba sina khudamamani Muhammad Bangladesh the Hindu shape oi haibisi Durga Puja santi oina pangthokiba sina khudamamani haina Bangladesh ki Information Minister Muhammad Hassanna phongdokre Bangladesh ki government minority oiba Hindu singbu support awi mani makhoi lairiba position asi shape oi salibise sida Bangladesh Durga Puja pandal lising kunthra gomdai sakhi Prime Minister Sheikh Hasina nasu party workers sing the puja gi pandal da aso engam to ondana ba yengsinna ba dakshin ki balaki English ngani ga taraga mathugi matam da pangthoki ba Durga Puja da communal gi irang thoki ba madi Hindu community de attack tawki ba gi matang na palladuna hai ki bida Durga Puja gi matam na problem to onana bo khotna ri be sing adu ai koina ningthi jana khangle asiguma pamdam thawdok sing thoktana ba gi damakta ai koina akhana ba section thorang sing lokali Bangladesh National Party BNP amadi masiga kangbu oina saminari besingna penalty group sing support awi makhoi gi maru oiba politics ti anti India amadi anti Hindu oibigi thawong sing sathabani adu wai khoi gi lairiba government asi asina phaw tawriba miyoi sing adu gi matakta matik sabe action lokatkani mahamana makhatana haikibeda India amadi Bangladesh ki marakta lainariba mari asi leba ani gi marakta Tista water sharing agreement khakta depend awonati lebani gi marakta hena sesinaba mari laidi masi lebani gi marakta nungsi chana ba hengalakpa asina maruiba maram ama oidi henesu pausna makhatana phongdorakli makasa tarapoina to papaw mana thausil soibadigi law singu buda kanaraba til singi masing hantarakli kanaraba til sing lawmi singna masak khangan ba matam thengmalabani Dr. Ibohal Taurem Bisorjit miamna tendakna thamjage Matamgi matungina honglakriba law singubagi mawong matau law pathapsing lawmisna kupna khangba watpadagi law singubagi lamda miyoibada kanaraba til makal kya masing leptana hantarakli lawmi singi maru oiriba kanaraba til sing lawmi singna khanganbagi matam thengmalabani hairi chemical gi oiba tilak hidak sing sijinarudrabasu mausa lairembina pibiramba law singubagi lamda kanaraba til kang thawai panba kya miyoibana masak khangba watpa masum asoiba law singubagi thapsil kya na leptana Hatok pibadagi masing hantarakli kumza English nga magasamapan humpu aduwaidagi India pumbada Green Revolution gi khongsat horakpa loinana chemical gueba harsing sejanabagi sang wangkhalakpa chemical gueba tilak hidak makal kya phawama sum pamising da taba tilkang kaya dagi ngakthoknaba paksana sejinarakpa sina maramoiraga miyoibada kanaraba tilkang kya leptana hatolakli
ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯤꯡꯀꯨꯞꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯞꯇꯣꯃꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯦ ꯑꯦꯁ ꯏꯕꯣꯍꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯆꯥꯊꯣꯛꯇ ꯍꯟꯊꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯉꯥꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯇꯤꯜ ꯀꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯀꯨꯝ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯦ ꯑꯃꯧꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯤꯜ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯦꯒꯦ ꯇꯤꯜ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯤल काब्रंग तिलनचिंग लोइनना हयिंग खोइनचिंग मियोइबगी मरुप ओइरबा तिल क्यासु थंबिरमि हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरागि म्यामना तेंतंगना सुमना थमजरमगे मखा सतरक ओइना तोपा पावमना ख्वाइदगी सांगना पाइबा लमकोइ उचेक अमुर फेलकोन्स तमेंगलोंग थुंगनरि मलेमगी ओइना ख्वाइदगी लापना पाइबा लमकोइ उचेक ओइरिबा अमुर फेलकोन मणिपुरगी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्टकी मफमसिंगदा सक्ताबा हौरे सही खुदिंगी निंगथम थागी मतमदा लमदम असिदा सक्ताबा लाक्लिबा उचेक मखल असिना डिस्ट्रिक्ट असिदा थुंगबा हौखिबगा लोइनना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर अम थोक्तुना डिस्ट्रिक्ट असिदा लैरिबा इयरगन खुदिमक मरि लेनबा विलेज अथॉरिटी सिंगदा पिखलंगनबा खंगनख्रे तमेंगलोंग फॉरेस्ट डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ अमनदीपना फोंदोरकपगी मतुंगिना उचेक असि थासिगी अहानबा सयोलदगी तमेंगलोंग की नुंगसुप थंगबा सारुक खरदा सक्ताबा हौरे उचेक असिना थुंगलबगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मैकेडिगी सांग नायना पेट्रोलिंग चटपा खुंजासिंगदा अवेयरनेस पीबगी थबकसु मपुंग फाना सतबा हौरे हाइदि तमेंगलोंग की डीसी न सुहिरमसिगी अकन्म मियेंग संबिदुना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिंग सिजिनदुना उचेक मखल असिबु फाबा मदि हाटपा थिंगनबा अकनबा मावोंगदा थबक पैखली उचेक मखल असिबु कन्नबगिदमक मियामदा मपुंग फान अवेयरनेस पीबा ngamnaba lakliba November tha asida forest authority na sillaga Amur Falcon festival pangtholagani उचेक मखल असि वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मॉड्यूल 4 की मनुंगसना उचेक मखल अमा ओइबा मरमना अहेनबा मियेंग संगमगी तंगाय फदबसु लै उचेक असि तमेंगलोंगी मफमसिंग असिदा अक्टोबर की अहानबा सयोलगी नवेम्बर की अरोइबा सयोल फावबदा सक्तादुना लैगनी उचेक मखल असि सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मफम खरदसु सक्ताबा मरमना डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइनसु डीसी न ऑर्डर अमा थोक्तुना सा उचेक हाटपा मदि फाबदा अथिंबा थमख्रे हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली मखा सतरकपोइना मसुम लोइसिलकपोइना हौजी म्यांमार थोलिबा थौदो अथोकि अपडेट मसांग तंग म्यामदा थमजरमगे जुंताना रेजिस्टेंस फोर्स वार क्राइम सथरबसु रेजिस्टेंस फोर्स नदि जुंतागी लनमी ओइरम प्रिजनर सिंग मियोइबगी मिनुंगसिगी थाकता लोइनरी म्यांमार हौजिक सथरिबा जुंतागी लनमी अमदि रेजिस्टेंस फोर्स अनि की मरक्ता अकन ममोंगी ललक असिदा जुंता लेंगना एक्स्ट्रा जुडिशियल ओइबा मिहात क्या सथदुना जेनेवा कन्वेंशन की वरोल सिंग वायोलेट तौदुना मिसम म्याम कयादा वार क्राइम थवों कया सथरबसु लैवासिगी निंगतम पामलिबा रेजिस्टेंस फोर्स की ग्रुप सिंगदि जुंतागी लनमी ओइरंबा मखोइगी मखुत चलबा प्रिजनर ऑफ वार सिंगबु मियोइबगी मिनुंगसी उतुना लोइनरी हाइना रेजिस्टेंस ग्रुप की मैकेडिगी फोंदोरकली लैवासिगी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की मेंबर अमदी सपोर्टर सिंग आम कन्फ्लिक्ट की मखादा जुंतागी लनमी सिंगना अहेनबा शक्ति सिजनदुना फाबा पुनबा करिगुमदा मियाथीना हतोकपगी थबक क्या हौजिकसु लेपतना सथरिबनी थासी की अंगन सरुकतसु नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की मेंबर तरागा मतोय रेजिस्टेंस फोर्स सिंगबु जंगजफम पी अमदी मखोइगी मतेंग पांगी हाबिगी मरालदा मखोइबु फजिनदुना थमलबा मतुंगदा थांगना थिंदुना हाटखिबगी थौदोक लैख्रबनी थौदोदुर सिख्रबा मियोय मरी नियाउं उ ताउं थाप नाटोगी अमदी क्याउसेकपु मंडले रीजन की टाउनशिप नुमित निनी सुपना फजलबा मतुंगदा हाटखि जून थागी अथेंग सरुकता रेजिस्टेंस फोर्स सिंग मेंबर मपन की मनुंगदा टीनेजर ओइरिबा नुपा मसा मरी याउना सागाइंग रीजन की वेटलैंड्स टाउनशिप नमदुना फारबा मतुंगदा हाटोपिखि मेगी अंगन सरुकतसु जुंता फोर्स ना खुंगंग अमगी नुपा कुंथ्रा की मनुंगदा मपनबु मोन ताइंग विलेज दा फजिनदुना डिटेन तौरबा मतुंगदा तमथिन ओटनेखिबनी थौदोकसिंग असिगी वीडियो अमदी फोटोसिंग जुलाई थागी अंगन सरुकता रेडियो फ्री एशिया दा लनमी सिंग अदुना मखोइगी सथबा तमथिरबा थबक थवोंग सिंग अदु उथोरकी हाइदि
फोटोसिंग अदुना खुंजा मंगा की फोटो मखोई की पुक खौरी द थांगना थिंदतुना हाटपा मदी असिब मियोय सिंग अदुगी ममित पुनसिलगा तुंगदगी थौरी न कन्ना पुनसिनबगी सक्तम सिंह थादोरक याखी थौदो अदुना लैखिद्रब नुपा अमगी मसा नुपा न लेबा सिगी पावगी सिनेल अमा ओइरिबा इरावादी द फोंदोरकपदा सिखिबा मियोय सिंग अदुगी मोराल हाइबबु मखोइना रेजिस्टेंस ग्रुप सिंग द मतेंग खरा पांगलुबा अदु खक्तनी हाइनसु पावदम लखी रेडियो फ्री एशिया थादोरखिबा वीडियो सिंग अदुर जुनता लानमिसिंगा मिसम मियामबु मतौ क्रमना फापुनबगी थबक तौवी अमदि करमना हाटली हाइबगी थवुंगसिंग चपचान उथोरखरे जेनेवा कन्वेंशन की मतुंग इनदी प्रिजनर्स ऑफ वार खुदिंगमकपु मियोयबगी मिनुंगसिगी मखादा ट्रीट तौगदबनी मखोइगी हक्सांगदा का हेना सोनबमदी कस्टडीदा लैरिङैदा ओटनैबगी थबक तौरोइदबनी हाइना मयेक सिंगना यावरिबनी असिगुम्बा जेनेवा कन्वेंशन की वरोलसिंग बयल तौदुना जुनता लेंगांगना मखोइदा संजरकलब नत्रगना फारब रेजिस्टेंस फोर्स की लन्मिसिंगबु का हेना ओटनैबदा नतना अरोइबदा हतोपिरिबा असि तसेंगनमक वार क्राइम नि हाइना जुनता गी लेंगाक्ता अकनबा मराल सिरक्ति सेरासिदा म्यांमार लेंगाकी मथक्ता सिविलियंस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंटना जेनेवा कन्वेंशन पीरिबु वरोलसिंग म्यांमार लेंगाना सबसान इनगदबनी हाइना ऑर्डर तौरखरे म्यांमार लेंगाकी मेजर ओंग कियाओ मिनगा लोइनना माकी लन्मि तरागा तरु करेंट नेशनल लिबरेशन आर्मी ना कयिंग सगी टाउनशिप ओरिबा करेंट स्टेट थासिगी तरागा तरुक्ता खुथोनबा मदा मखोइ तरागा तरेट ANLA ना प्रिजनर ऑफ वार ओइना फरखि मखोइ तरागा तरेट पु KNLA ना मपुनसी कन्बीबगा लोइनना मखोइगी असोपसिंग अदु मपुंग फाना मिनुंगसिगा लोइनना लेंखि थौदोसिगी पाउदा मेजर आउं कियोंगना मीडिया मसामंगना रेजिस्टेंस फोर्स ना मखोइदा पिरकलिबा ट्रीटमेंट की मतंग मयेक सिंगना पाउदम तमलखिबा लेख्रबनी म्यांमार लेंगाकी लाइट इन्फेंट्री बटालियंस 434 की लन्मी ओइरंबा जिन मोये ओंगना फोंदोखिबदा करिगुममक रेजिस्टेंस फोर्स ना फाबा थोलबदि माकी मंगा असि मखोइना थांगना काक्थतुना सोइदना हातखिगनी हाइना हाइखि अदुबु महाक KNLA की लन्मिसिंगना मोन स्टेट की येन टाउनशिप की हौखिब सेप्टेम्बर थादा फाखिदुबु रेजिस्टेंस लन्मिसिंग जिन मोयेबु निंगथिना ट्रीट तौबगा लोइनना करिसु असो अपन पीदुना थादोपिरखि हाइनसु मसामना फोंदोखि हाइदि KNLA पॉलिटिकल विंग की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लिस्टोना फोंदोरकपदा करेंट नेशनल यूनियन की अमत गायरबा लरहुलबसिगी पुलिसदी प्रिजनर ऑफ वार सिंगबु मखोगी मखुत चलबा मतुंगना मियोयबिगी मिनुंगसि येंगदुना निंगथिना ट्रीट तौबिबा मदि माकपु थादोकपिखिबा हाइबसिनी हाइनसु फोंदोरकरे हाइदि अदु हौजिकोइनदि म्याम पावसिसु मतंग असे लुसिनजरगे मसु म्याम पुन्ना अनौबा अपडेट ngamiना सेनसु चैनल सिगी मेकेरिगी म्यांग फमना थमजदि।